खुलुमबाय आं राजीब बसुमतारी मैया 30 जुलाइ आरो 30थि सोमब्ला बसुमतारी बिथांनि मुंख्लं सान आरो मैयानि सानखौ उदखारि बेरेखा सान महरै जोंनि बर' हारिया फालिनाय जायो आरो बे उदखारि बेरेखा सान फालिनायाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आबसुनि बानजायनायाव हांख्रायदोंमोन गाहाय आलासि महरै नाथाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंजानायाव लिंहरजानाय गाहाय आलासि मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाय जायगायाव गाहाय आलासि महरै बिथाङा बाहागो लाहैदों बै जायगायावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोबां मानि बाथ्रा बुंदों जाय बाथ्राखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबाबो गनायनो हाया बेनो जाहैबाय जे आबसुआ गावनो इउपिपिएल थारैनो बे समाव गोलाव समनिफ्रायनो इउपिपिएल प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ आबसु अफिसनिफ्राय सामलायनायनि अजद दैखोबोबाय थादों आथिखालनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा नैथियाव जाहैबाय आबसुआ खौसे जानांगौ बुंब्ला जागोन नामा आबसुआ गावनि जायगायाव थानानै दिनै जोंखौ राजखान्थिनि बेलायाव खौसे जानांगौ बुंब्ला जागोन नामा होननानै सोंथि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम थामथियाव जाबाय आबसुआ आबसुनि खामानि मावबाय था आबसुआ हारिनि खामानि मावबाय था राजखान्थियाव मानो आगान होयो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे राजखान्थिनि बाथ्रायाव मानो हाबसोमो बेफोरबायदि गोबां गोख्रों सोंथि खालामदों आथिखालनि बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा ब्रैथियाव जाहैबाय आबसुनि दैदेनगिरिफोरा आबसुआव थानानै खौसेथि जा बुङोब्ला जा राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरखौ जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मासियाव जिरायनानै इउपिपिएल आरो बिपिएफखौ खौसेथि जानांगौ बुंब्ला बियो महापाप जागोन होनना बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गोलाव समनिफ्राय दिपेन बर' बिथांनि खुंथायनि समावबो एबा दिपेन बर' बिथाङा जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन बिथाङा बे समाव इउपिपिएल आरो बिपिएफखौ खौसेथि जानायनि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बे आबसुआव थानानै राजखान्थिखौ खौसे जानांगौ बुङोब्ला बियो महापाप होनना बुंदों जा आबसुआ माब्लाबा समाव राजखान्थिखौ मोननैबो जोंनि बर'नि राजखान्थिखौ एबा बिटिसिनि मोननै राजखान्थिखौ ज' जानो थाखाय खावलायबोबाय थादों बेयो महापाप होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फोरमायदों बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा लोगोसे बिथाङा अजद दैखांबावदों मैयानि जा उदखारि बेरेखा सान हाबाफारियाव बाहागो लानायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनायावनो बिथाङा नुजाथि हैदोंमोन आरो बै नुजाथि हैनाय जायगायावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ गोबाङानो गनायनो हायाखै आरो मानिनो हायाखै आबसुआनो इउपिपिएलआनो आबसु बेबायदि बाथ्रा फिन आरोबाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि खुगायाव दानिया फैदो बिदिब्ला आथिखालनि जा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना साफ्रोमबो राजखान्थिजों लोब्बा थानाय दैदेनगिरि गोजा होननानै बे समाव अजद दैखांदों बेफोरबायदि बुंनायखौ नोंथांमोना फिन आरोबाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि खुगानिफ्राय आबुङै खोनासंदो আহ্বান জনাই আছে সময়ে সময়ে ৰাজনৈতিকভাৱে একত্ৰীকৰণ হোৱাৰ কথা কৈছে আপুনি এতিয়া আবছুৱে কাম কৰি থাকক না এইবিলাক ৰাজনীতিৰ কথা কি কয় আবছু হ'ল বড়ো জাতীয় ছাত্ৰ সংগঠন বড়ো সমাজক কেনেকৈ ওপৰত লৈ যাব লাগে এডুকেশ্যন হওক বা সাহিত্য হওক বা এইবিলাক কথা কওক ৰাজনীতিৰ কথা কিয় লাগি থাকে ইহঁতে কি দৰকাৰ আছে আবছু নিজে ইউপিপিএল তাতে বহি পেলাই আমাক ইউনাইটেড হ'ব লাগে বুলি ক'লে হ'ব লাগে এই স্থানৰ পৰা যদি আবছুৱে কোনোবা লিডাৰে যদি কৈছে এইটো কিন্তু মহাপাপ হ'ব এই স্থানৰ পৰা যদি কোনোবা আবছু লিডাৰে সেইটো কথা কৈছে কিন্তু মহাপাপ হ'ব শ্যামলাদা এনেকুৱা মানুহ নাছিল সিহঁতে জানে শ্যামলাদা কোন আমিহে জানো এই স্থানৰ পৰা কৈছে যদি এইটো মহাপাপ হ'ব আমি একেলগে হ'ব লাগে এই আবছু আজিৰ দিনত যিবিলাক লিডাৰশ্বিপ লৈ আছে ইহঁতে ডাইৰেক্ট পলিটিকেলাইজ 5 বছৰ ইহঁতে চৰকাৰ চলাইছিল আবছু অফিচৰ পৰা আৰু আমাক কয় ইউনাইটেড হ'ব লাগে এই স্থানৰ পৰা যদি কৈছে মহাপাপ হ'ব বেলেগ ছাইডৰ পৰা ক'লে বেলেগ কথা আছে কিন্তু শ্যামলা বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো পৰিয়াল ৱাইফটো চাকৰি কৰি আছে আমি জানো আৰু তাৰ ছোৱালী এজনীও চাকৰি কৰি আছে ৰিহাবিলিটেশ্যন বুলি ক'লে মই ভাবোঁ
যিহেতু পৰিয়ালৰ পৰা মোক এনেকুৱা দিব লাগে এনেকুৱা হ'ব লাগে এপ্ৰ'চ নাই আৰু দৰকাৰ নাই ইহঁতে বুজা মানুহ মুঠতে ৰাইজে শান্তি থাকিলেই হ'ল শ্যামলাদা বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো এই মেমৰি কিবাটো সদায় থাকিলে হ'ল সেইটোৱে যথেষ্ট আজি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিছে সেই পাৰ্কটো চাবৰ কাৰণে এই পাৰ্কটো চাবৰ কাৰণে চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে কোনো মানুহ নাছিল সেইকাৰণে সেইটো খুব লেতেৰা হৈ আছিল এতিয়া এজন আমি এপইণ্টমেণ্ট দিছে যদি প্ৰয়োজন হয় ভৱিষ্যত আৰু একজন দিব উজনিত বানপানী যথেষ্ট ভয়াৱহ বানপানী বহুত ভয়াৱহ আমি বুজি পাওঁ কিন্তু আমি BTCৰ পৰা যিমান পাৰে আমি কৈছোঁ সেইদিনাই কৈছোঁ 50 লাখ আমি চিফ মিনিষ্টাৰ ৰিলিফ ফাণ্ডত দিম আমি যদি পইচাটো লৈ যাই পেলাই বস্তু বাহনি কিনি পেলাই যদি তাতে গ'লে হয় কিন্তু এইটো গ'লে আমি কোনোবা পাব কোনোবা নাপাব এনেকুৱা হ'লে হয় চিফ মিনিষ্টাৰ ৰিলিফ ফাণ্ডত দিছে গভৰ্ণমেণ্টে ভালকৈ বিতৰণ কৰিব সহায় কৰিছে আৰু প্ৰয়োজন হয় মানে আমি যদি কেপাচিটিটো আৰু চেষ্টা কৰিম আমি কেপাচিটিটো আৰু বঢ়াবৰ কাৰণে ৰিলিফ ফাণ্ডত পইচা দিবৰ কাৰণে ফাঁকি আছে মই ট্ৰাষ্টৰ লগত কথা পাতিছোঁ ঠিকেই আছে আৰু চিলড্ৰেন পাৰ্কটো ভাল বনাব লাগে আমি এইটো কৰিম বাছ